Thank God for all his family members, for the favor of God they enjoy every day, every time, for the protection from every evil work. In Jesus' name we pray. We are going to pray for the conversion of all sinners in our communities worldwide. Psalm 2 verse 8 says, "Ask of me, and I shall give thee the Eden for thy inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession." We are going to cry unto God and ask that the Lord will touch and open the heart of every sinner, every backslider, in all Jesus.
that all the media appliances, they will work well. They will project well. All the loudspeakers and all the materials, all the electronics, they will project the glory of God. Every participant will have understanding heart. They will have a believing mind. They will have the freedom to worship. At the venue of this crusade, worldwide, let the glory of God descend. Let the power of God be manifest. We need you, O God. Visit us again. Fill this place with your glory. We want to see you. We want to hear you. We want to behold your wondrous work. Do it again. Move in our midst. Break every boundary. Move in our midst. Let your glory descend. Let there be liberty to worship you. Everywhere. Let the people have the freedom to worship you. Let every soul be released to worship you. Let every heart be released to worship you. Let every ear be open to hearing from you. Let every heart melt at your word, that they will receive and believe your word. Visit us, O God. At this hour of crusade, move in our midst. Like you move in the days of old. Move in our midst. Remove every fear. Come to help us, O God. Help us this moment and visit us. We are calling, O God. This is our own time. Take us to a higher ground. In Jesus' name we are prayed. In Jesus' name we are prayed. You have been coming for this crusade. You came the first day, the second day, and today is the 5th day. What exactly can you point to God that He has done for you? You will not be a spectator. You will go with your blessings. Matthew chapter 7 verse 7 says, ask and ye shall receive. You will use your mouth to ask God. You know your need. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them from them all. Tonight is your night of deliverance. Ask God, deliver me, O God, from every affliction, from every trouble, from every attack upon your life. Call on God. I have come, O God. Anyone that asks receives. Anyone that knocks, it shall be opened unto him. Knock the door of heaven with your prayer. Knock the door of heaven with the promises of God. Call on God. Do not pass me by. Surprise me today. Touch me, O God, and turn me around. As a minister of God, you need promotion in ministry. You are asking God, what I need for excellent ministry. Do it this very day, O God. Promote me, O God. Elevate me, O God. Take me to a higher height. The desire of a righteous man shall be granted. What is your own desire? What are you asking God? Ask, and it shall be given unto you. Ask, and it shall be given unto you. The door is open, and whatever you receive, that is what you have asked God for.
and it shall be given unto you. You have that great privilege, single honor to ask God. And God is saying, my ears are open unto you. Ask. This is the moment. Ask. Ask concerning your ministerial appointment. Ask concerning your family. Ask concerning your business. Ask concerning your personal life. Ask. Ask. And continue to ask. In Jesus' name we pray. In Psalm 34, verse 6, this poor man cried, and the Lord heard him. God will hear you today. And saved him out of all his troubles. God will save you today. Open your mouth and call on God. Today, oh God, hear me. Today, oh God, save me from all troubles, from all afflictions. Deliver me, O God, and let me enjoy your liberty. That as I will leave this place today, I will leave this place as a blessed man, as a blessed woman. Pray that all lost grace, all lost gifts, all lost glory will come back. Today you will regain it. That God will increase you on every side. God will increase you spiritually. God will increase you physically. God will increase you on every side. God will give you the liberty to operate as a child of God. The inheritance of the saints will be your portion. God who had Anna will hear you today. God who had Jabez will hear you today. God will not pass you by. Call on God. Do not pass me by, O God. Speak to me. Melt my mountains. Set me at liberty. Let me have testimonies. This is my night. This is my night. Uncommon result, let it be our portion. Let's bring our prayers to an end. Thank God for having answered your prayers. Thank God for having brought to pass all that we have asked. In Jesus' name we pray. Our Father, we thank you for today. We have experienced and enjoyed your divine visitation. But today, we are expecting that you will visit us in a greater measure. Do it in Jesus' name. For our Father in the Lord, we want to see him differently. We want to hear him differently. We pray that in a greater measure, your anointing upon him will break every yoke. We're asking, oh God, that every mountain will melt before him. We pray that your glory will fill this place, and we will know no other thing but God. And every mouth will praise your name. As we continue in this program today, continue with us. Thank you, Father, for having answered. In Jesus' name we pray. Another amen. A global amen. Praise the Lord. Let the living saints of our shout hallelujah. 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 Worship session as our brethren from Texas will lead us.
I am come that they might have life and they might have it more abundantly. Tonight, night of abundance.
Say, night of abundance. Global abundance tonight in Jesus' name. Abundance, salvation, healing, and deliverance for everybody in Jesus' name. Shout abundance again. Again. Over again. Father, we thank you tonight. Tonight is night of abundance for everybody. Abundant healing, deliverance, all the abundant blessings in Jesus' name. Bless everyone. Bless our nations. Bless our churches in Jesus' name. Father, we pray as we are going to this session now, God of heaven, lead us in Jesus' name. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let's open the back page of our program. We want to rise up and sing together. The victory within my soul. Mia adiha The azon victory within my soul. eye hadijia petanya enye dijol nyeluvome. Though the conflict be fierce and long, though the tempter my heart assail, in my weakness yet I'm strong. For with Jesus will ever prevail. I have victory over sin. I have victory over grave. Even death now has lost its sting. Hallelujah! I'm now saved. Victory, victory, victory in my soul. I have victory. Since Jesus took control, victory, victory, sweeping like a flood. I have glorious victory through Jesus' blood.
Amen. Tonight is going to be a great night. Amen. Zaya mi anuga ajo elabena nkeka atolia le takpekpe gansia mema medima glona mi bena be juko katamela nukuno ajo le Yesu penkome wo tro ya mi dogbeda eye hafi mi dogbeda Biblia glo le salon gba le bena shall remember and turn unto the Lord. Be ameo kata atro kumodora Yehowa gbo eye juko kata asubo Yehowa elabena wo fiaru peli mavo eye wo fiaru le juko kata ji juko kata la nigbaji la o kata o le mauga penu sete si atamiji mia komia be gbedeji eye mia to na mau bena be apato mau mie to taguna abe fiaga le juko kata me mienya bena nana kema jolo juko dum eye woya menye o esiata mie kada jio eye mi khwese bena be ohana tia no zim na no kata na tia de mia pe nume toto kata le juko kata me le nye juko me le tepe ya le ohan juko me la fisi ne le ya eye la fisi a file Asia nigbaji Europa nigbaji America ya fisi a fila miato na ma wotro bena apeto mi dak penao e da bena mi khwese bena wonyi mauga le juko kata me le Yesu pen kwaje mi dogbera le Biblia bena en And I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen. ebe magba juko pe fiaru kata eye That rage in them, and the horses and their riders shall come down. eye fiao kata pakle nu kata adetagu To lift up our voice, eye atamia kata mia komia gbereji azon eye esi oglo bena be yento ya no zime na nu kata ebe dodo kata sienye satan la pe dodo de ke beta pepe sia chila o dodo de siade be ya gble ta pepe sia me dodo de siade bena be ya na be satan la pe fiaru point wa yeji dodo de siade si anabe mau fiaru pepe fiaru bua adozi alomatia ayeji ola mia gble kata me na gble dodo kata si satana dodo de takpe sianchi eye na gble viviti po dodo de siade eye na yo wonto dodo na yo mau po dodo ne wava me le juko kata me na be mau juko kata mia dogbede ji eye mia yo Yehowa penko le Yesu penko me dogbeda le Biblia globena obe Yeho fiao po di le mau mia mau wasime eye mia mau trona ina fisi na droyama eye atamia dogbeda de juko kata be fiao ta amesio kata le ganyao benya kpom le jukome amesio kata le dodo de sia do kpom le jukome la akpa de sia de le jukome mia dogbeda mia cho kata be jide Yehowa pasime mia tona mo mountain wa blow de dodo de me siwa wo benanka wa no mau vom eye wanye be Yehowa cho yo da afisi yo la be yo wo douanu dosi yo mi la minamia dogbera da mesio kata junya gbogbo pe amegao kata amesio kata nya megao le jukom la mia tona mo wona wa na wonu sen pakple dodo alo nu si jebe wa na wa wele juko kata me mia kplo mesio kata va me Yehowa pe juk fiaro pe la gbo mia dogbera do ta fiao kata mia ba juji kplola amesia nya megan le mia ba jukata mela mia kplo de Yehowa pa sim eye onodo didi nui le Yesu pen comme mi dogbora le Biblia globena mi mele avawon pakple anchin la pakple vu o kaka mi la avawon pakple viviti nu se kata pakple nu se koko kata le jipo nu tome esi atamia dogbeda
elabena ŋusẽ aɖewo le siwo ne le tsitre tsi ɖe Mawu ƒe ɖoɖoa dzi. Ŋusẽ aɖewo le siwo ne le tsitre tsi ɖe amewo dzi eye wole amewo lém be womase mawunya o. Eya ta míado gbe ɖa, míabia Mawu be Mawu ne tsitre ɖe ŋusẽ siawo katã dzi le dukɔwo katã me. Mawu ne ɖu ɖoɖo siawo katã dzi, vivitsi ŋusẽwo katã la, Mawu ne gblẽ wo ɖoɖo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakɔ míaƒe gbewo katã yi dzi eye míayɔ Yehowa. Míato na Mawu be o Yehowa, ɖoɖowo katã si nye gbegblẽ ɖoɖowo, ŋusẽwo katã si ne léna amewo ɖe ne zina amewo ɖe to, ŋusẽ siawo katã léna amewo katã ɖe to le afi sia afi le nye dukɔ me le teƒe ya le wohã dukɔ mea, o Yehowa ŋutɔ ne ɖe eƒe ŋusẽ ɖe go eye Mawu ne gblẽ eƒe ɖoɖowo katã me. Nɔƒe ɖe sia ɖe si wozãna vivitsi nɔƒe ɖe sia ɖe, míato na Mawu be Mawu ne gblẽ wo katã me. Míato na Mawu be Mawu ne gblẽ wo katã me eye woƒe ŋusẽwo katã ne zu ƒuƒlu. Míabia be Mawu ŋutɔ be ŋusẽ ne wòaɖiɖi ɖe dukɔ ɖe sia ɖe me eye ne wòana ame vovokpɔkpɔ le afi sia afi. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Mina be dukɔ, Mawu be dukɔ ne gblɔ be amen. Mienya le dukɔ katã me le afi sia afi la, teƒe aɖewo li si wonye be teƒe kɔkɔwo, gake medi maɖe kpe na mi be minya be míawoe nye Mawu ƒe dukɔ la eye Mawu ana be míaɖu dzi eye míaɖe Mawu ƒe ŋusẽa aɖe ɖe go le xexea katã me. Esia me mía katã míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ eye míado gbe ɖa ɖe du. Míayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ eye míayɔ Mawu ŋusẽ katã tɔ bena be wòana be Mawu nya la, nyanyui la, ne wòaɖo be mɔ le dukɔa me, ne wòakpɔ be mɔ le dukɔwo katã me eye ne wòana be ka amewo ne wòatrɔ dzime ame siwo katã be yewo nye dzi sesẽwo katã la, Mawu nena bena ne wo ne ɖiɖi wòtrɔ ya, ne wo ne gbɔ dzui eye ne wo ne xɔ nyanyuia, míana bena míado gbe ɖa bena ɖe ŋusẽ siawo katã si be yewo nye dzi sesẽwo ɖe wo ne dze klo na Yehowa. Elabena ŋusẽ ɖewo li siwo ne lé ame mɔ ƒe dzi ɖe ete. Esia ta ame siwo bena be yewo nye ŋusẽ la, míado gbe ɖa míabia Mawu be Mawu ƒe nunya si nye Mawu ŋusẽ katã tɔ ƒe nya la, enya sia ne wòakpɔ mɔ le woƒe dziwo me eye ne wòaxɔ eƒe mɔ le dzi ɖe sia ɖe me, ne wòakpɔ eƒe mɔ le afi sia afi. Elabena míele Mawu ŋusẽ katã tɔ la yɔm eye amewo ne gblɔ bena be awo be yewo dzã edzidzi, yewo ɖe asi Mawu ƒe nya edzidzi, azɔ la yewoase nya la. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Zi mamlɛ míado gbe ɖa eye míayɔ Yehowa. Míado gbe ɖa bena Mawu netsɔ ŋutifafa ɖe dukɔwo katã me le afi sia afi. Ʋukɔɖi le duwo me kpakple aʋawɔwɔwo katã la, Mawu nena be ŋutifafa ne wòage ɖe dukɔ mawo katã me, ale bena nyanyui la ne wòakpɔ mɔ ne wòage ɖe dukɔ mawo katã me. Míeke míaƒe nuwo eye míado gbe ɖa. Mawu netsɔ ŋutifafa ɖe dukɔ me. Mawu nena ŋutifafa dukɔwo katã. Mawu nena ŋutifafa dukɔwo katã ale bena be Mawu nya la ne wòakpɔ eƒe mɔ le dukɔwo katã me, ne wòage ɖe ame siwo le dukɔ mawo katã me. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzie míedo gbe ɖa le. Mía Mawu kpakple mía Fia, míedo ɖe dzi elabena nuteƒewɔla nènye. Ame aɖewo be dzi ɖo dzimaɖeɖi gake míawo la, míetsɔ míaƒe dziwo ziɔ ɖe nuwò eya ta míele wò yɔm ɖo. Míetsɔ míaƒe dziwo ku ɖe wò ŋugbedodowo katã ɖo. Míedo gbe ɖa wò Aƒetɔ, míeyɔ ŋkeke atɔ̃lia sia eye míedo gbe ɖa be nàɖiɖi wò ŋusẽ ɖe dukɔ katã dzi eye Kristo ƒe ŋkɔ la anɔ aflaga dzi le dukɔ katã me le Yesu ƒe ŋkɔ me. O Aƒetɔ kpɔ wò mɔ, ɖo wò mɔ le dukɔ katã me. Míeda akpe na elabena míenya be nèwɔe na mí xoxo elabena le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Amen.
Kafu na Mawu. You can do better than that. I said, Natia wewo malo. Kafu na Mawu. well, welcome to the 5th day. Miawo zomban keke atonlia siadi. Le kabata pepe. Supernatural Gan deliverance siam so far. sijimi dankorobe. Any amen from Ka there? chuchu gan to Christo me. Something is unique about the number 5. Nane si milola nya chokuron keke nu atonlianchi. E ya nya siabe. David wanted to go and confront Goliath. David be yava wa pakpakple 5, Goliath eye o tia ekpe zozro amaton he went ahead. eye o yi abadi The one de kape ko ozan that came down. eye Goliath gan jani amen bubuade amen Put prayer tonight. gbedoda sue ko na do zan ya me ade Jesus, le yesu pen kwaji ko ade your Goliath is eye coming na down. kpe Goliath wa ka amu afu anyi All that have been terrorizing you and your family. enu si o kata la titentine wo pakple fo mo wanti ade wa gani zan ya men Of those magblɔ ko bena de ekpe ɖeka ƒe konazan le atɔ̃ siawo katã me symbolize eye ekpe zɔzrɔ̃ ɖeka sia koa ɖe Jesus. ele Kristo teƒe Symbolize what? ele nu ka teƒe ma Shout it, let me hear you. minyame ma se nya ƒe gbe la ele nu ka teƒe ma ele Yesu teƒe elabena minyame Yesua ɖe ŋkɔ nuxexlẽ ame ne miesɔ ŋlɔ le eƒe ŋkɔ amatɔ eye ame miamu Goliath ƒu anyi zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ dzi zi ɖeka ke la mi gale dza do na mi va ŋkeke atɔ̃lia sia me le leke be takpekpe gã sia me eye miakplɔ alo miase ɖaseɖiɖiwo alo nyanyanana taflatse We'll get to the climax tomorrow. dɔwɔlawo kpakple mawo ƒe amewo ƒe ɖoɖo siwo bɔbɔ gã la agava me tsɔ si ne gbɔna Pastors, pastorwo katã dɔwɔlawo katã churches were hame bubuwo katã ƒe ŋgɔnɔlawo katã miekpe mia katã tsɔ God, eye to mawo ƒe ameveve me la the depth of the revelation of the word of God mawo ƒe nya la ƒe ɖeɖefia will be here tomorrow. miase le miaƒe pastor ƒe nume tsɔ si ne gbɔna And after tomorrow, eye etsɔ megbea wò agbea wò mawu dɔwɔwɔa maganɔ abe le si wole wo ke le Yesu ƒe ŋkɔa dzi also we should remember that tomorrow, miedzi miagaɖo ŋku na mi hã bena be tsɔa finale, eyae nye the crusade in the evening. takpekpe si wɔ mi le abe wòtrɔ mamlɛa Bless you. wòtrɔ mamlɛa le takpekpea katã me mawu ne yra mi si mi le asikpe ƒoma We are getting to the climax. Tomorrow, it shall be great. etsɔa ɖe aganye ŋkeke gã aɖe Great. etsɔ aganye ŋkeke gã aɖe We see tonight, miedzi be miaga we make you to run outside, ana be bring multitudes tomorrow. miagakpe ame geɖewo etsɔ si ne gbɔna The population here tomorrow eye amegãwoe ayɔ teƒe ya ase nya le afi si mielea eye miedzi miagana be mianya hã be surrender their lives ame siwo tsɔ woƒe gbe ɖe anyi na Yehowa le takpekpe sia mea to the launch etsɔa miawɔ nuɖuɖu si enu si mi da ŋkɔ ɖo be nuɖuɖu kpakple Kristo ava me le wòtrɔ gatɔ me wòtrɔ gatɔ dzi specifically eye for you. wowɔ ɖoɖo sia tɔxe na wo I said they will not eye mexɔ se be maɖe ƒu alo mato enu ado to miss it. Please do everything possible. esia ta wɔ nu sia nu si ne le wò nutetenua bena o hã nanɔ teƒe ya nanɔ amewo me etsɔ wòtrɔ gatɔ xoxo I partaker of that meeting. The Lord be with me in Jesus' name. aƒetɔ ne na anyi kple wò le Yesu ƒe ŋkɔa dzi Also, we shouldn't forget eye mi magaŋlɔ be hã bena the banquet for all who gave themselves unto the Lord on Sunday. nuɖuɖu gã aɖe ana anyi alo gododo gã aɖe anɔ ava me na ame siwo katã tso woƒe agbe ɖo anyi na Yesu le kɔsiɖa ava me kɔsiɖa si ne gbɔna dzi le wòtrɔ gave me And in all our regions, eye le míaƒe ekɔtawo katã me afi sia afi the banquet for leke ƒe gododo kpakple ame siwo trɔ dzime wotsɔ woƒe agbe ɖo anyi le takpekpe sia katã mea ava me le afi sia afi our nations in
ava me le dukɔ katã me le mía denyigba dzi le teƒe ya le Togo kpakple afi sia afi eye le denyigbawo katã dzi le Afrika nyigba dzi Europe afi sia afi le xexea katã me la mía katã mía ƒoƒu ame siwo katã trɔ dzimea woado go wo kɔsiɖa si ne gbɔna wotrɔ ga ve me xoxo eye míaƒe nu siwo katã míexɔ le takpekpea mea anɔ anyi ɖa le Yesu ƒe ŋkɔa dzi kɔsiɖa si ne gbɔna be wotrɔ ga ve me Mawu nena anyi kpakple mí. Azɔ mayɔ Pastor Elego wòava kpe ame siwo katã dzi ha na mí le takpekpe sia me Mawu ne yra mi esi mi le asikpe ƒoma. Kafukafu na Mawu. Míedzi míade bubu ame siwo katã bubumewo katã siwo do dzidzɔ mía ŋuti eye wova teƒe ya be yewoakpɔ gome le takpekpea me. Mía fofo aɖewo hã le mía me, amegã aɖewo le mía me eye míede wo zɔ na mía katã míedo dza na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amegã le nye agbalẽa dzia eye nye Anglican ƒe xamea ƒe amegã aɖewɔle eye le nutoa me míedo wo zɔ na mi Mawu ne yra mi. In a fellow to local government. Baba and Mama, you are welcome to God's presence. The presence of God. Baba ama wezo le teƒe ya Mawu ƒe ŋusẽ ne wòanɔ dzi o. Ŋusẽ toa le Yesu ƒe ŋkɔ me. The former immediate past chairman of Christian Leadership and Ministers Forum. Baba and Mama, you are welcome tonight. Míatɔ miawo zɔ le Mawu ne yra mi zi gbɔ zi geɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Church in Kwara State is being represented here tonight by Elder J. Ibitoye, and is also the treasurer of Kwara State Christian Association of Nigeria. You are pleased welcome in Jesus' name. The chairman of Christian Leaders Forum, Church Leaders Forum, and the secretary for Pentecostal Fellowship of Nigeria, Kwara State, Pastor Abel Ayedogbon, is equally seated tonight. You are highly welcome in Jesus' name. Professor J.C. Fabiyi of the University of Ilorin, we appreciate your presence. The Lord bless you greatly in Jesus' name. We also have Pastor Jerome Bako Egege, the training secretary for Fellowship of Christian Students in Kwara State. You are highly welcome. Engineer Morgan Atan is the proprietor of the Crown Hill University in Ilorin, Kwara State. You are highly welcome in Jesus' name. The former chairman of Conference of Speakers is equally in the house. You are highly welcome, Right Honorable Benjamin Ezekiel Issa. You are welcome to God's presence in Jesus' name. Reverend Sam Awodeye, representing the Living Faith Church, as known as Winners Chapel, and he doubles as the director of music for Can in Kwara State. You are all welcome. The Lord bless you richly in Jesus' name. Praise the Lord. Carré me viré. Año.
The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe in the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls, and I will sing the Lord is done. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I'm lost, when I am weak, I know His grace can bring me these days. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Praise the Lord. Kafu kafu na mau. The Lord has been good to us. Mau wo nu gão na micho yau da gbeke. Great and marvelous things Gan He has done. gan nu gão we wo na mi. Eye Glory forever yie and de ever. katokwe anyi bubu kple kafu kafu cho yi mavo yi de mavo me. Testimonies now. Amen. What God has done. Azɔ miase ɖaseɖiɖiwo tsɔ ku ɖe nu siwo Mawu wɔ, nu gãwo kpakple nu dzɔatsuwo siwo wowɔ na mi. Eye mienɔ tekpɔ ɖaseɖilawo be woava ŋkɔ eye ne aɖi woƒe ɖasewo eye woana be miado dzesi nu siwo Mawu wɔ egbe hã alo nu siwo Mawu wɔ va se ɖe egbea. Elabena ezã ya ohã Goliath wa amu ƒu anyi. Meka nu siwo katã le vɔvɔ̃ dzi dom na mi tsã o la, egbea nye woƒe ŋkeke mamlɛa le Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Ɖaseɖila gbãtɔ azɔ.
Kafu na Mawu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo rí tèmi ṣe lánàá. Nígbà tí bàbá wa nínú Olúwa sọ pé ká gbé ọwọ́ lé ibi tí ń dùn wá, mo wá gbé ọwọ́ mi síbi ọkàn mi. Bí mo ṣe gbé ọwọ́ lé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àdúrà, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí mi bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré níbi ọwọ́ tí mo gbélé. Bẹ́ẹ̀ ni mi ṣe ń sáré bó ṣe parí àdúrà, mo bá lọ lé. Ìgbà tí mo délé tó di lóru, gbogbo àìsàn yìí ó sì kúrò ayé mi. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Ye penkwato Mary Aremo. Enoda sedim chokuro Mawu penunyo kaksio wonai. Le Pebla ton va toigner si avayi eye wo nonane metom eye wo oyi gbeda fe paple tepe bubu kakan kakea me khodoyoyo gakea esi mau pameno mau nyaglom eye ono gbedom da mau kasi yenchi eye ye sebena mau kasi yenchi eye ye pen kuhia kata eye kata vai miakafu Yehova penko. Kafu na Mawu. Mianoa eno gbohi pe dolem pebla ton voa ton enyesia miekwa mienya bena be edo ade onya enananyi enona meba gbeme choyi mavo alo choyi amepe kudi kui eye nyanoa ewo dodokpo vovovo eye me khodoyo eye miakata minya bena doya dosia nona menu kaka choyi mavo eye esi ma fa me adogbe da nitua khoye pe doyo eye nitua mi nya be na vivono wo ma amama be do agadona na ga kenitua avivo ga kia me se pe kuhia o eye kho se be na be kho pe doyo kafu na Mawu oha we ya nya mesi akplodo aje yo mea le Yesu pen come kafu na Mawu nkonye grace Macho Kojola Odua le Kora Pontome Nkeke gba si ma pa me aglobena na mi no gbedom da mi acho asi afisi no mi avema me cho asi cho dare nyetaji eye nkeke ma bezam esi me joya fema eye me ahafi mamlanya me dogbeda eye zamatiti na me fo eye me dogbeda eye me kwo bena be ma gbogbo gede menye eye me khonyi doyo kafu na Mawu miano sia ha khoye pe doyo nusi achike matewa Mawu wenaya ma Mawu chuke kafu na Mawu egbe ha na ho katutu wale Yesu penkoji kafu na Mawu Ọlọ́run wò
mi báyìí àtìgbà yẹn mo lọ sí hospital padà wọ́n ní kò sí nǹkan kan ní inú mi mọ́ pé mi ò nídìí iṣẹ́ abẹ mọ́ o bọ́lá ṣe iṣẹ́ abẹ fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ nìyẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìjọ Friday tí mò ń bọ̀ ẹ̀yìn ń dùn mí dé pé mo wọ mọ́tò pẹ̀lú agbára ni mi ò tí n bá sùn mi ò lè yí ara padà ṣùgbọ́n mo débi crusade ní ọjọ́ Friday ìgbà tí ó fi di ọjọ́ kejì láàárọ̀ mo sùn mo yíra padà mo tún wá pé sẹ́mi náà mo lè yíra padà báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Praise the Lord. Kafu na My mau. name is Mary Daniels Yeben from, kwenye Mary Daniels. from its local government. Sarah Daniel. By the grace of God, the last time our father in the Lord came to Ilorin here, Nichova ya mia pastova Ilorin letepia. For 3 good years. Eye. After the prayer of the man Quand of ça God peut leading donner un the chiffre program, ton the initiation. Lord said, all the Eye. altar disappear. Oh ça ta And flache we have not been habile able to dome. fight before, Peut but donner since un that chi. time, Peut up donner to sia. now, Eye to the mau glory of kasienchi. God, all the Si mau pa symptoms me have dogbeda. disappeared. Nous She sur no kata longer de has nafiana ulcers, pa she can dosia fast lenua. and do Dosia all other vai things. ken. Not only Eye that, azante le nusia the nusio one mo of na our chawa. retreat Wom. that was held Eye on manye sia not ko lo months ago, ta kwe si omi she o. was having a Pe ne va ya pa problem domoto of de kamea. appendix, and she has been Edoku booked ya de sienya for jofito operation pe. by the Akpare doctor, pe but do. because of money, she was Eye running away oto from nebe it. na be Then she edola came wa for the da retreat kaklane. program, Gakea. and as the man of God prayed, Esi wo va te pe ya something eye just mau pa come me out a from dogbeda. her stomach, Nana and to the dogo glory to. of God, Ye fo that was podomake. how she was Eye to mau pa perfectly healed. mau ba me Not me only me a that, when eko she do was yo coming for this blibo. crusade, Eye she manye was sia having kan problem ko of pain Kaka in esi the o back gbona ta ko and pe in si her a. body. No But bebe during semble this ye po program, jime. the Lord touched Eye her, lele ke ba ta and pe si wo mi now le me she a. is Mau perfectly kasi whole. eye Only azwa. miracle Eko nu ebe happened nuku to no ame her. ton Praise si a the kata. Lord. Mia kafu ye hua penko. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the Lord. Kafu na mau. Well, she had 3 pathologies. The first one, she has what we call Eno ame ton no nu po dom ne. disease. Na ne si mi na be. Once you don't eat on time, those who have it know, they start having pain that has to be relieved by something. So, by the grace of God, when A our Father and the monsieur le Lord came courri si a me to wakata nya le town si to wo Ilorin vana the me do. last time, Be she came with the problem. ni chova ya mi no va pa klo pe kuhia. The 3 Eye well esi positive mau pa ulcers me disappeared. dogbeda. De ke Praise be the Lord. abi le po dome ya. Ebe She nu was vai. diagnosed with acute appendicitis. Bubu nye Well, benka. appendicitis, like we know, Eno edo kuhia de kure ye pe ajo in the fitonchi. intestine. So usually, Ejejia. appendicitis treatment is surgery. A monsieur do So kuhri she was si a. asked to come for surgery. O But vana there e was no o money. dana Just kakla free. na o ekwa She went o second hona time, po she do needs yo. surgery. Third time, she needs surgery. They insisted she must have surgery. And truly, she Ban toa. needed surgery that time. Eya So she eye went to o mate receive wo one of the adwane o retreats evelia ga and ba the- yo mate wo our e father chon in la the so Lord was preaching mo all mo this ga wo praise ko time, ga was ke preaching. esi o va te She po ya believed God that the Lord ma o would fa heal me her. a She dogbeda prayed, eye o ho joining se be na her ma faith wo with the a man of God that was praying wo for her, ye the ha e Jesus be would nu heal kunu her. She was eye healed. She went back to the doctor. They say there's no more appendicitis. e wo The third eye pathology, esi ma o she has dogbeda low ma fa me back dogbeda syndrome, e tro yi ba o do do which po means, e po be the na ka pain is ku at hia the ma back, ga lower liu back. e You cannot ton move lia them azo because nye you men carry ka baby now. ye You pe cannot ku move hia them de e ton up lia and nye be down. e no When ve you stand for sem too le long time, jime you eye have mate back pain. bobo But the na prayer, she atwa came ti here, ti aba le prayed si overnight. ojo The first day, eye the miracle was done. mau Praise pa the me Lord. dogbera nkeke velia nkeke Tell gbanto yourself, nkeke tonight velia is kwa my e night. ho nka to tona no vio sinela I will hawa give jime na the de first o ha testimony. ezanya ma nye ha ezan o nye ha manya masi adida sia amen ato jipo na o eva me na o vole yesu penkwaji.
Praise the Lord. I can't believe it is 5 days already since this great crusade started. Supernatural freedom, supernatural deliverance, supernatural liberation. through Christ.
eye Mawu le dɔyɔma me geɖewo, Mawu le katsuma me geɖewo, Mawu gale teƒe ya wòtrɔ ya be wòagaɖe zɔ abe ale si mewɔe kpɔ o. Eye wòawɔe geɖe ato míaƒe pastor Dr. Kumuyi dzi. Egbea eya nyi ŋkeke atɔ̃lia. Egbea madzo abe ale si neva o. Eye míakpe dzidzɔ wònye na mí be mía ana be Mawu ƒe ame si ne dzina ha si ne le mía ŋutia mía ana be wòage ɖe mía me wòtrɔ ya. Lord, we just welcome you here. We welcome you with praise. We want your spirit to come to do a work that only you can do. So let's sing. Let our praise be your welcome. Let our songs be a sign. We are here for you. Yes, we are here for you. Let your breath, let your breath come from heaven. Fill our hearts with your life. We are here for you. Yes, we are here for you. So we open up our hearts. Come on. To you our hearts are open. Nothing here is hidden. Our one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. Let us shout, be your anthem, your renown. Let it fill the skies. We are here for you. Yes, we are here for you. Let your word move in power, amen? Let your word move in power. Let what's dead, let it come to life. We are here for you. Yes, we are here for you. We open up our hearts, Lord. To you our hearts are open, nothing here is hidden in you. Our one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. To you our hearts are open, nothing here is hidden in you. Our one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. God, we pray for a supernatural fire, the fire that comes from heaven, the fire that burns the offering of our worship, the fire that receives our praise today. Hajijana kukulombana mamau kwa mnyama kwetu turasa yame. Hajijana kukulombana miente wemito jana ukakule hajiji kafukafu mau ganu sankrato miente jana ule tepeya. I want us to sing that again. We welcome you with praise.
Let's open up our hands. If you can to the Lord, just open them up. Even lift them up in the air as a sign that God, we just welcome you here. A sign with our bodies where we say, God, we welcome you into our hearts. And we sing, we welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place. Again, we welcome you with praise. Today, we welcome you with praise. Everyone, Almighty God of love, be welcomed in this place. Because we welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this place today. Yes. With our hands, saying what our hearts believe. We welcome you with praise. And if faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectation. We're waiting here for you. We're waiting here for you. Yes, Lord. You're the Lord of all creation, and still you know our hearts, the author of salvation. You loved us from the start. Waiting here for you with our hands. Come on, lift your hands. Lift it high. And praise. It's you. We adore. Singing hallelujah. Listen, you're everything you promised. You are everything you promised. Your faithfulness is true. And we're desperate for your presence. It's all we need is you. Let's sing that again, everyone. You're everything you promised. It's so good. You are everything you've promised. Your faithfulness is true. Desperate for your presence. God, all we need is you. Come on, let's lift our hands. Waiting here for you. With our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. Again, waiting here for you. Yes, we're waiting here for you. With our hands lifted high in praise. And it's you, Jesus, we adore, singing hallelujah.
So we're singing hallelujah, waiting here for you with our hands lifted high in praise, because it's you, Lord, we adore, singing hallelujah. We're waiting here for you. Come on. We're waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore. So we're singing hallelujah. Oh, we're waiting here for you. Just sing a song to him today. Sing a song of praise. Oh, you're worthy of it all. You are worthy of it all. Exalt you in this place. You are worthy of it all. Yes. Waiting here. We're waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you, Lord, we adore, we sing hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for receiving your song and your spoken word. Thank you, Lord, for the supernatural deliverance through Jesus Christ, our Lord. Restore us, redeem us, deliver us. In Jesus' name, amen. In Jesus Christ. So we go to him this morning. We seek after him in song and in the word through Pastor Camille. So let's lift up our voices together. Reaching out to welcome you, God. Fill this place again with your song. Flood our thoughts with wonder and awe. Give us a great glimpse of the never-changing God. All we want, all we need, come on. 'Cause all we want and all we need is found in you, found in you. Jesus, every victory is found in you, found in you. Sing that, come on. Open wide our hearts now to yours. Hey! Every fear bow down to your love. That we would see like never before. That's right. And give us a great glimpse of a never-changing God. All we want is you. Hey, come on. 'Cause all we want and all
found in you, found in give thanks and praise to Him today. Thank you, Lord. All we want and all we need is found in you. Oh, Lord, we love you, Lord. We're so thankful that you're our cornerstone, that you're all we need. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. That's right. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good, God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, 'cause you have led me through the fire. That's right. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Let's sing together. All my life, you have been faithful. All my life you have been so, so good, God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Psalm 23. He leads me beside still waters. He makes me lie down in green pastures. Surely his goodness and mercy will follow me all the days of my life. And we will dwell in the house of the Lord together. Lord, we receive that invitation. We receive your hospitality. We seek your goodness and mercy. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your
goodness is running after me. Let's sing it again, come on. Your goodness is running after me. Thank you, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, you have been faithful. That's right. Come on, sing that. All my life, you have been so good, God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Your deliverance is today. Wo gadedea egbeji ole. Let's rise up. Mina ne miacho ne miakpe miabe pastor le atarwaji pastor wezo. Praise the Lord. Kafkafuna mau. Your miracles are starting already. Wo nukunwa eje gomevo. You will not be disappointed. Ye enuma pe o. Power, Christ's name, Kristo penusen, Kristo penko, ava agbeoji, ava lenuseme, ava eye wo gome popo, wo domenyinu aswasiu le Yesu penkome. Fofo miede akpena o. Mie khoji osi. Ye will fall to the ground. wo nyati adeke mageje anyigba o. Eye namia dometo de siade amesiame yike le tepe sia tepe le afisi afi nukunu de li yike wo nglota de wo nchi eye le fiensia anye wo nukunu ope wowo ple dedefia le Yesu penkome. Akpena apeto le dontiata le Yesu penkome me dogbedale mawu ne yirami minwani minotoji eye miasi minane miakpo matope agbale etade eye miele khle chokpupu ewoliadi egblo le pupu wolia me ebe wo fiadupe nava nous simple fiadupe nous ti kokwepe fiadupe mawu pe fiadupe amenuveve fiadupe nous teteo kata le agbo me pe fiadupe e kokonami e denami cho anyigbanji pe fiadupe ame eye ekonami sodena ye pe fiadupe mavola me eye edonami anyi adote de Emmanuel pe fiadupe ame eye emegbe a wo fiadupe nava le anyigbanji sigbe alesi wo wene le jipo ene le agbo me fiensia mawu pe lolonu le wo pomeamea mawu pe lolonu eye enu akpasaga alo lolonu akpasaga to adeke ma family agbo me o ye pe lolonu yenye wo jijo popo na wo aseye chocho na wo ameta popo na wo doyoyo na wo gadede eye lenuwu esimeye oyira olanyigbaji vola akoko aijipo hohoa eletepe dramdodi na wo eye englonko de apemaji englonu de asamaji le jipo eye mawu pe lolonu yenyebe esimeye ne lese vivi le Kristo amela nyigba yajia nenema ke na kpojijo le Kristo amele jipo afima mayi kokokokoko wo hana yitepema ye elebe mi ayitepema mele kpoge la fima le fiensia mile nu pom cho mawu pe lolonu
ƒe nukunuwo Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ kple yeƒe lɔlɔnu ƒe nukunuwo masɔna ɖe wo fia mi le psalumo ƒe agbalẽ ta 145 ta 145 kpukpui 90 Yehowa enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã Yehowa enye dɔmenyɔtɔ na ameneni hã na amewo katã ame yiwo katã le dzidziƒe nyasemɔwo dzi ame yiwo katã le dzidziƒe nyasemɔwo kple nukpɔmɔwo dzi teƒe sia teƒe miele mele to klãm na mi eye mele gblɔm na mi bena aƒetɔa anyo dɔme na wo fie si ya aƒetɔa enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã eye yeƒe nublanuikpɔkpɔ gbagba ɖe yeƒe dɔwɔwɔwo katã dzi ame sia ame yi ke Mawu wɔa yeƒe amenuveve gbagba yeƒe nublanuikpɔkpɔ gbagba ɖe yeƒe dɔwɔwɔwo katã dzi eye wo hã nele eme eye esia ŋutia Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ atsɔ tsɔtsɔke ve na wo atsɔ vovokpɔkpɔ atsɔ nukunu ve na wo wo abe ŋutsu ene wo abe nyɔnu ene wo abe ɖekakpui wo abe ɖetugbui woakafu Mawu elabena Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ egbɔna agbewo dzi mina miakpɔ kpukpui 19 le kpukpui 19 me ewɔa ame siwo vɔnɛ la ƒe didi na wo esia woƒe ɣli eye woxɔna na wo kpɔ kpukpui blavea ɖa le kpukpui blavea egblɔ bena Yehowa kpɔa ame siwo katã lɔnɛ la ta eya ŋuti ne le to dzi le ne lɔ Yehowa ne lɔna yeƒe ŋkɔ ale gbegbe eye ne lɔna bena nanɔ yeƒe ŋkɔ sem nanɔ yeƒe nya sem eye egblɔ bena ekpɔna amewo katã ta ame yiwo katã lɔnɛ ame yiwo katã lɔnɛ ke etsrɔ̃a ame vɔ̃ɖiwo katã nye ya nyemanya ame vɔ̃ɖi o gblẽ la gblɔ be nye ya nyemanya ame vɔ̃ɖi o Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ gbɔna agbewo dzi enutɔ̃ kpɔ ge miele enu gbãtɔa na do dzesi Mawu ƒe lɔlɔnu na le miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ me Mawu ƒe lɔlɔnua ƒe dzesidodo le miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ me evelia yenye Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe ɖeɖegblɔ le miaƒe dɔyɔyɔ me eye etɔ̃lia yenye Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe ɖeɖefia le miaƒe kɔkɔenyenye kpakple miaƒe dzidzemekpɔkpɔ me enu gbãtɔa mina ne miakpɔ nu gbãtɔa yenye dzesidodo nake ɖe Mawu ƒe lɔlɔnu ŋuti le miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ me mienya ame aɖewo li ɖe wo medona dzesi Mawu ƒe lɔlɔnu eye wogblɔna bena nyemenya bena lo makpɔ ɖeɖo lo alo nyemakpɔ ɖeɖo eye womekena ɖe Mawu ƒe lɔlɔnu ŋuti na woƒe ɖeɖekpɔkpɔ eye wogblɔna bena nyemenya be lo tsɔtsrɔ̃e meli na lo alo ɖeɖekpɔkpɔ ye li yenɔ teƒe mo womedzesi Mawu ƒe susu o womedzesi Mawu ƒe lɔlɔnu na woƒe ɖeɖekpɔkpɔ wogblɔna bena nyemenya be nye tsã mele ame tsiatsiawo me alo ame yiwo dze na ɖeɖekpɔkpɔ lo alo nyemele wo dome o nye ya meva be magblẽ na wo le dutoƒo magblẽ na wo le nuteƒewɔtɔ magblẽ na wo dzideƒotɔ magblẽ na wo kakaɖodzitɔ bena nukɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe amee nenye mina ne miakpɔ esia le Timoto ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui 3 mele nu ƒom tso Mawu ƒe lɔlɔnu ŋuti kpɔe ɖa egbɔ bena esia nyo eye wodze Mawu nu le Mawu ƒe nukume Mawu yi ke nye miaƒe ɖela kpukpui 4 ame si le didim be woaxɔ amewo katã bene woava nyateƒe la gbɔ bene woava nyateƒe la gbɔ ele didim bena amewo katã ema ɖo kpe nu sia nu dzi vɔ enuwɔwɔ katã Yesu Kristo va menyi bene na amegbetɔ ƒe hasoso ɖe ŋuti o Yesu ɖe eva ɖe meva na ame suetɔwo le xixea me o Yesu Kristo eva menyi na xixea ƒe akpa ɖe o vɔa eva na amewo katã ale gbegbe Mawu lɔ̃a xixea me be wòtsɔ ye ŋutɔ ƒe tenuvi hena bena ame sia ame yi ke xɔ edzi se ewema ebe ame sia ame yi ke xɔ edzi se la mele tsɔtsrɔ̃ ge o matsrɔ̃ o
gblɔnya ma se la gblɔ be nye mele tsɔtsrɔ̃ ge o. Ɔ nye ɖekakpuivi nye ɖetugbuivi mele tsɔtsrɔ̃ ge o sea. Xɔnye nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu matsrɔ̃ o. Eye edzrom be ma gogo le teƒe ma la ma ƒo abɔta na be na wo be nyagblɔ me le be wo tututu ewo yi ke le to ewo yi ke le gbenye sim ewo le radio agbɔ ɖe matsrɔ̃ o. Ame sia ame ke xɔ edzi se la mele tsɔtsrɔ̃ ge o ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ nu ka ŋuti o. Elabena ele didi bena amegbetɔ katã nakpɔ ɖeɖe ne le susum sa bena kpɔ nyanye mele wo dome lo nyanye mele wo dome nyanye makpɔ esio nye makpɔ esio dɔli ta ŋgbledede ɖeɖekpɔkpɔa tɔwo ye eye ele dza ɖeko ele abena ka ne tsɔ ɖokuiwo sɔ na aƒetɔa na gble ɖokuiwo ɖe aƒetɔa ƒe asi me eye nagblɔ be aƒetɔ nye si mese be ne ku ɖe tanye eye le esi ne ku le tanye ta nye ya manɔ agbe ɖaa na o. Ele didim be amegbetɔ katã nakpɔ ɖeɖe eye woava Mawu ƒe sidzedze alo nyateƒea ƒe sidzedze gbɔ yema bena woate gogo nyateƒea ƒe sidzedze. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ̃ kpukpui asiekelia le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ̃ kpukpui asiekelia egblɔ bena kpɔe wo ŋutɔ kpɔe ɖa ebena aƒetɔ la meɖo le wɔwɔ blewu abe ale si ame aɖewo susu ne blewuwɔwɔ la ene o. Ame yiwo medze si Mawu ɖe wotsɔna Mawu sɔna agba kple wo ŋutɔwo ɖokui abe ale yi ke woawo nye hiãtɔ la eye le wosɔ be nenema tɔgbe Mawu le ye Mawu enye hiãtɔ eye wosɔna Mawu sɔna kple woƒe apelikawo ale yi ke woƒe apelikawo wɔna blewɔwɔ le woƒe nuwɔwɔ mea nenema wosusu be Mawu le vɔ Mawu ya ekɔkɔ wu ame ɖe kpekpe Mawu elolo wu amegbetɔ ɖe kpekpe enye Mawu yi ke le blibo ebena ɖe Mawu mele wɔwɔm blewu le yeƒe nugbedodo dzi wɔwɔ me o ke boŋ ele kpɔ mɔm egbɔ dziɖi blewu egbɔ dziɖi azɔ nu ka ŋuti ye Mawu mewu o esi me ye ne da lakpa o. Ame aɖewo li wodana lakpa zi ɖeka ko okuna nu ka ŋuti ye Mawu mewu o esi me ne wɔ enu dziŋɔ vɔ̃ɖi ma o eye ne gblɔna bena ne be Mawu ɖe le teƒe ma le dzia ye ma enye ma wɔ vɔ ne ƒom ne wɔ maku awo Mawu mele nenema o. Mawu ɖe egbɔna dziɖi blewu Mawu enye dzigbɔɖitɔ Mawu ele dzi bena ɖe enu yiwo katã ne wɔ ɖe Mawu ya egblɔ be o ne ɖe me dzia anye ne mewue matem atso ɖo ade gɔme bena esi ne wɔ esia evɔ egblɔ be awo nye Mawu o ebe nye meɖo na tsɔtsrɔ̃ o vɔ ame ɖo ɖi na ɖeɖekpɔkpɔ ye awo kafu Mawu la mebe kafukafu na Mawu bena meka nu yi ke ne wɔ kpɔ ne ɖe Mawu dzi be yeawua Mawu awuwo va yi bɔ xoxoxoe vɔ ebe o nye matem awu ŋutsu yɔ melɔ̃e ale gbegbe nyɔnu ya nye mawui o elabe melɔ̃e ale gbegbe eye mele teƒe dzram ɖo ɖi na eyama eye meŋlɔ yeƒe ŋkɔ da ɖe teƒe ma mele teƒe dzram ɖo ɖi ne le dziƒo teƒe le dziƒo lo eye teƒe ma mati gbalo o elabena egbɔ dziɖi blewu le yeƒe nugbedodo me eye medzi bena ame aɖeke ne tsrɔ̃ o ke boŋ hafi egbɔ dziɖi blewu na mi esi melɔ̃ bena ame aɖeke natsrɔ̃ o ke boŋ bena amewo katã natrɔ va dzimetɔtrɔ me le Mawu ƒe ɖoɖo me ɖe le Mawu ƒe tameɖoɖo me ɖe ele dzi be mi katã la miava dzimetɔtrɔ me esia ŋuti ye ne le to dzi le fiasi ya nava dzimetɔtrɔ me mebe dzimetɔtrɔa nage ɖe me nage ɖe dzimetɔtrɔ me nage ɖe avulele me gbakple Mawu na wɔ ɖeka gbakple aƒetɔ Yesu eye Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔa anye tɔwò le fiasi ya ne do dzesi Mawu ƒe lɔlɔnu le wo ɖeɖekpɔkpɔ me amen. Mina miakpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta wo
le Romatɔ ƒe agbalẽtawo kpukpui asiekelia elabena ne eʋue me ne eʋua me kple wo nu bena Yesu ye nye aƒetɔ la eye ne xɔna sena le wo dzime bena Mawu fɔ eye ame aɖe tsitre tso ame kukuwo dome la akpɔ nka hã mebe le akpɔ nka hã mekenya me akpɔ xɔxɔ ewo nakpɔ xɔxɔ. Amen. Mina miakpɔ kpukpu wolia me elabena wotsɔa dzixɔna sena hena dzɔdzɔenyenye eye wotsɔa nu ʋua eme hena agbexɔxɔ la. Lekpɔa enu gblɔm aƒetɔa le ɖe yenye be wo ŋutɔ wo nu ye natsɔ aʋu eme be Yesu nye aƒetɔ nye. Wo ŋutɔ nu natsɔ agblɔ be Yesu nye ɖela nye. Yesu ku le tanye nagblẽ kple wo ŋutɔ wo nu. Esi wòku le tanye ta la mexɔ yeƒe vɔsa, mexɔ yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ la eye mele me ʋum bena egbe. Esi metsɔ ɖokuinye na aƒetɔa mekpɔ ɖeɖe. Enu yi ne gblɔ kple wo ŋutɔ nuwo ɖe dɔla ɖeke meli o, gbɔgbɔvɔ ɖeke meli o, Satana ɖeke meli yi ke atrɔ nyatsima yi ke ne gblɔ ne le gblɔ bena mexɔe se, metrɔ dzime, meyɔ Yesu be Yesu nye ɖela nye, dziƒo aŋlɔ ŋkɔ o bena nekpɔ ɖeɖe. Fika ne le gbenye se ma le fiasia dziƒo aŋlɔ ŋkɔ da ɖe bena ewo mekaye kɔ asi dzi la gblɔ be nye ye ne kpɔ ɖeɖe fiasia kpɔ kpukpui witɔlia elabena ame sia me ame ɖeɖe ʋu ɖeke mele eme o, vovototo ɖeke mele nua me o lo ebe ame sia me mikpɔa ʋɔtru gagbo ɖeke ma wo kpakple aƒetɔa dome o, vovototo aɖeke ma nɔ emo ebe ame sia me si ayɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔa dzi la woaɖee. Ema nye mamlɛtɔ ewo tututu ewo le gbenye sem mebe wo yi le radio agbɔ ewo le radio jivea mikpɔa ame aɖo mikpɔa nebe ne yina bɔbɔwo godopo ne sena Biblia ƒe nyawo vɔ ame ka ɖo dzi o eye gblɔ o ɖe mekpɔ ɖeɖea tutututua alo nyetsa anyigba kple Mawu domea wole avu le mi domea le fiasia kaka ɖe dzi ne ge ɖe dziwo me bena ame sia me si ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe. Ewo ŋutɔ aɖo kpe dzi bena ne kpɔ ɖeɖe fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miakpɔ nu velia makpɔ enu yi ke nye Mawu ƒe lɔlɔnua ƒe ɖeɖegblɔ na míaƒe dɔyɔyɔ. Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe ɖeɖegblɔ hena míaƒe dɔyɔyɔ. Medzi be maɖo ŋku edzi na wo bena gbedodoɖa yi ke Yesu Kristo fia mi be miawɔ ɖe ebena ɖe wo fiaɖuƒe ne va eye ele gblɔ bena woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene egɔme ɖe ebe anyigba dzi ye dziƒo le afi ɖe eye ame yiwo ge ɖe Kristo ƒe fiaɖuƒe mavɔa me ye wo ge ɖe Emmanuel ƒe fiaɖuƒea mea Mawu ƒe lɔlɔnua ye woawɔ le agbewo me. Menɔ te nɔ kpɔ bena ɖe amen wala ɖe gbe sese ɖe ma se gblɔ be amen ebe Mawu ƒe lɔlɔnu woawɔ edzi le agbewo me. Woawɔ Mawu ƒe lɔlɔnu le anyigba dzi le dziƒo ɖe kansa mele dziƒo nenema kansa ma nɔ la agbewo me o. Mebe ɖe nukugbagba mele dziƒo eye nenema ke nukugba na me ma nɔ ŋutilãwo ŋuti o. Gbɔdzɔgbɔdzɔ alo dɔléle agbɔdzɔ ame ƒe lãme eye ne me nanyia tsotso azɔ agba enuma mele dziƒo o. Mezɔ azɔli viɖia ɖeɖi te ŋutinye enuma mele dziƒo o. Naɖe le te lãnye me le ɖu lãnye me le ɖu ƒunyewo numa mele dziƒo o. Naɖe le ƒoƒu ɖe ʋuɖome nam eye ɖeko le abena etanye dza wo ene
abile dɔme mele dziƒo woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene mawu ƒe lɔlɔnu na wo le anyigba ya dzia yenye be nàhaya le fiasi ya be ɖe nanɔ sesẽ ɖe eye dɔléle aɖeke ŋutɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ aɖeke alo matemi aɖeke yi ke womate ma kpɔ le dziƒoa womakpɔe le agbewo me o egbea womakpɔe o ebe woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene dɔlawo gblẽ na mase la neva eye neva eye nekpɔ Maria nekpɔ Zacharia gblẽ nam la Maria elebe gblẽ nam nu ka dzɔna le dziƒo dɔlawo lé na dɔ le dziƒoa gbeɖe o nu ka nye dɔlawo dzena doa dɔlawo amla anyi da ɖe ye soso azɔ agbã ye womate ma wɔ naɖeke o ye womanya dɔlélia ƒe dzɔsoƒe tsã o ye gblẽ ma se nu ka dzɔna le dziƒoa tututu o ebe ɖe dɔlawo dometɔ ɖeke le dziƒo melé na dɔ gblẽ nam bena mi le lãmesẽ me gbe sia gbe le dziƒoa ya ebe nenema wole Yesu gblɔ bena ɖe woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene esia ŋuti ye mele gblɔ na wo egbea bena ɖe be wo dɔléle ma yi ke le lãwo me ɖe azɔ yi ke wògba kple dziƒo mi tsakata la dɔléle ma aƒo teƒe agba dogo le agbewo me enu yiwo katã ko abosam le zãza sɔ le ƒo ta na wo sɔ le ƒo ŋuti la wo sɔ le ƒo wo susu ɖe ne kpɔ vovo fiasi ya kpe ɖa wo ŋutɔ kpe ɖa ame aɖe li ya menye o eye dɔléle ebe mawu ɖe wodzi be makpɔ dɔyɔyɔa mahaya mato tanyi kpikpi gbãtɔ hlitso kpikpi gbãtɔ eye esi woɖi tso toa dzi la ameha gã ɖewo kplɔe ɖo kpɔ kpikpi velia eye kpɔ ɖa anyidzela ɖe va dze klo nɛ bena magblẽ na wo lo anyidzela le Israel ɖe womeɖe mɔ na wo be woage ɖe gbedoxɔ me o eye womeɖe mɔ na wo womekpɔ mɔ bena ɖe woanɔ du kple ame bubuwo womekpɔ mɔ be woado gbe ɖa kple ame bubuwo womekpɔ mɔ bena woase naɖeke o ke nutsua ya ɖe menya naɖeke o elabena womeɖe mɔ nɛ bena wòava gbedoxɔ me o mekpɔ mɔ ava ƒuƒoƒea o eye mekpɔ mɔ gɔ hã bena wòava se nya ɖe sɔ ku ɖe Mawu ƒe nya alo Mawu ƒe lɔlɔnu ŋuti o eye ele manyamanya me eye egblɔ bena ne elɔ̃ la ebe meka ɖe dzi o elabena anyidzela ye wònye eye mekpɔ mɔɖeɖe kpɔ gbeɖe bena wòayi ɖe amegbetɔ dome esia ŋuti wogblɔ be ne elɔ̃ la aƒetɔ ne elɔ̃ ko la atem ana nutinye nakɔ ebe ne elɔ̃ la ebe ne le dzi ne wò lɔlɔnu ye wònyea na be ŋutinye nakɔ eye azɔ la matem anye enumanyala o ɖe elabena nuka Biblia le asi o nuka ŋuti o elabena nenye vɔkoko bena Yesu ma etsatsam eye ele nu nyuie wɔm eye wòle gbe dam ame yiwo katã dzi abosam ɖu woya matem anɔ manyamanya me o elabena egblɔ bena nukunu kple dzesiwo adze wo yome ebe le nye ŋkɔa dzi woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo adogoe eye ne woɖo asi dɔlélawo dzi la woƒe lãme ahaya woya matem agblɔ be yemenya o ɖe elabena na wo ŋusẽ eye wòna wo tɔtete bena woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo adogoe eye woana dɔnɔ na kpɔ hayahaya eye woagblɔ na amewo bena Mawu fiaɖuƒe la va ɖo mia gbɔ vɔ eye azɔ anyidzela ma ya la eke nɔ manyamanya me vɔ wo ya ne nya nuwo katã gblɔ bena ɖe nyemele manyamanya me o ne nya Mawu ƒe lɔlɔnu Mawu ƒe lɔlɔnu enye be ɖe wòna haya fika ne lo wakafu Mawu elabe esi ne kɔ asi dzi dziƒo kpɔ ne kɔ asi dzi Mawu ƒe lɔlɔnua yenye be fiesi ya tututu koe ewo ne kpɔ hayahaya ne kpɔa eye esi wogblɔ bena
ne elɔkola ana nutinye nakɔ eye nuka Yesu sɔdo ŋtsi no kpɛɖa eye Yesu gblɔ nɛ bena kpukpi adelia eye Yesu do yeƒe asibi de ɖo ɖa eye wogblɔ be melɔ ebe melɔ Yesu be melɔ Yesu magblɔ kpɔ gbeɖe bena ɖi nye mawɔe na wo megblɔ na ame ɖeke kpɔ nenema nuku agbatɔ va ɖo gbɔa ebe melɔ be nakpɔ dɔyɔ eye kplibɔkplibɔtɔ va ɖoa ebe melɔ tokunɔ kple aɖetututu ava ebe melɔ gbɔgbɔ vɔmetɔ ame ke me gbɔgbɔ vɔ lia eva egblɔ be melɔ eye yeƒe ɖoŋtia ye ko nye ɖeka lo ɖoŋtsi ma ko gblɔna esia yi eye ebe melɔ ebe dziƒo kple anyigba nu ava yi gake la nye nyawo nu mele yi ge akpɔ o ebe melɔ nuti wo ne kɔ eye enumake yeƒe anyidɔ la ekplɔ ɖa le ŋtsi Mawu ƒe lɔlɔnu ɖe eva na ame zi ɖeka ye Yesu megblɔ be egawɔ ame sugbɔ akpa o yi natrɔ va dzi gavi ne natrɔ gbɔ va Yesu megblɔ be kpɔ woya mekpɔ agbalẽa mea esime amewo katã wova na tsɔtsia woya meva na wo ta woya yi vi ɖe nagatrɔ gbɔ va Yesu magblɔ na be yi la va o yeƒe dɔyɔyɔ yeƒe nukunua fiesi ya ava me enumake menyi be nayi agbɔ va yi o awo nye nukunua enumake ye maxɔe le fiesi ya awɔe na wo eye enumake yeƒe anyidɔ la eklɔ ɖa le ŋtsi esia yenye Mawu ƒe lɔlɔnu na ame sia ame mina miakpɔ kpukpui 11 le etanyilia me kokoko kpukpui 11 eye ke esi fiesi ɖo la fika ekayi nkeke abe ekaye ya mi le o ndi me mi le lo alo ŋdɔkutsu me alo fiesi ye gblema se la me be gblema se la fiesi Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe fiesi enye gaƒoƒo na wo dɔyɔyɔ le kpɔ le ke yamefa nye ɖe kpoa ye kpoa Mawu ƒe asi Mawu ƒe ŋusẽ fafia aɖe zɔ le wo ŋutsilawo me eye esi fiesi ɖo la wotsɔ ame geɖe siwo gbɔgbɔ vɔ le wo me la va egbɔ eye wogblɔ nya henya gbɔgbɔ vɔawo dogoe eye woda gbe le ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la ŋuti eye woda gbe le ame neni hã ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la ŋuti gblẽ ma se ame neni ye Yesu da gbe le wo ŋuti le teƒe yɔ gblẽ sesi ɖe ma se la eda gbe le wo katã ŋuti ɖekoe le abena ɖe wo dometɔ ɖe ame gbãtɔa eƒe lãme haya eye wòdzo eye ame velia va eye ame velia ye ŋutɔ le dzagbagba ele gblɔ be eye ame etɔ̃lia tsa va eye medo nu abe ame kpɔtɔwo ene o eye yeƒe dzedzeme mele abe ame kpɔtɔ ɖekoe le abena etso afi ɖe ko va ɖo eye Yesu Kristo gblɔ be nu ka ta woya ne le nenema nu ka ta le nenema kpɔ va yi ɖe ŋɖe va me nenema awo ɖe Yesu nyame ɖea awo megbe ame aɖeke ƒe nyɔ eyɔ dɔ eda gbe le wo katã ŋuti gblɔ bena ɖe nye gaƒoƒoa de mikpɔa dzudoƒo mɔnyakaka yawo yi ke wɔ mienɔ ɖe miewɔ dzudoƒo mɔnyakaka nutsua ŋutɔ agblẽ miase cancer le yeƒe ememe ne eye esi wòva eva ese enɔ ekatsatsa me gbakple didiƒe nukpɔmɔ ye eye ekpɔ dɔyɔyɔ blibo dɔyɔyɔ yi ke anɔ anyi ɖaa eye fifi yeƒe dɔyɔyɔ ƒe vivi sem wòle azɔ elabena nu ka cancer dzo eye dɔlélo katã dzo abe ale ke wòdza va me na wò tsã fiesi ya nenema tututu wòava me na wò tsã fiesi ya mina ne nutsua ŋutɔ ne wòava eye wòagblẽ ne miase ale yi ke ne le nenema tsã menɔ tsã vɔa esɔ asi nye eye ne le se yeƒe ɖaseɖiɖia wòtsã tɔwa asɔ asi o
mebe ewe ike le dzidzipe nukpɔ moadzi ewe ike le dzidzipe nyase moadzi ne le ŋkɔ nye sema asu asi o mina ne miase ye ŋutɔ yeƒe nya. Ŋkɔ nye nye oju eƒe va yi mea ye nɔ ebe etsi nɔ yeƒe dzime alegbe etsia sugbɔ eye oyi ye yi kɔndzi eye wodo yeƒe akɔta kpɔ eye wodo egblɔ bena cancer nɔ ye ŋuti eye ye gbɔdzɔ ye overseas ye da ɖe kɔa dzi eye eyi ma me ye dzudoƒomɔ nyakaka na xixia godo nɔ dzi yim enye dzinu asiekelia le ƒe ke va yame nkeke tɔxɛ ma dzia ye xɔ Mawu dzi se ye xɔ se eye so dzudoƒomɔ nyakaka ƒe eyi ma mea Mawu yɔ dɔ na ye eye le ƒe dzinu gbãtɔa mea ye va yi wɔ dodokpɔ bu eye naɖeke megale ƒe dzime yeƒe cancer megali o Mawu yɔ dɔ na ye eye Mawu ewɔ nukunu gã ɖe le yeƒe agbe me eye ame sia me nenye bena naɖeke meli yi ke Mawu mate ŋu awɔ Mawu ate ŋu awɔ nu sia nu yea dzidziƒe nukpɔmɔ ko dzi ye kpɔ nua le ye kplɔ ɖoɖo aɖewo le abe ale yi ke wotsɔ ne le radio gbɔ ne le sem fifi la ene eye Mawu kasi ye ŋuti Mawu yɔ dɔ na ye Mawu ewɔ amlima le ƒe agbe me ye sɔ ŋuti kɔkɔe sɔ na Mawu ye nye nu siwo katã tɔ Kristo yi ke nye yeƒe ɖela ye kafu yeƒe ŋkɔ kafukafu na Mawu ewɔe na amea dzidziƒe nukpɔmɔ ye lo dzidziƒe nyasemɔ ye lo ye ne amea enɔ dzidziƒe enɔ radio dzi ye ko se eye ewo yi ke le segbenya egbɔna na o mikpɔa esime dzudoƒomɔ nyakakawo nɔ dzi yim a amea le kaka dzidziƒe ɖa le Canada kafi nava yi ɖo Canada natso le teƒe ya natso le lome afi ya ayi ɖe Canada naɖo yameʋu ava dze ɖe teƒe ɖe eye nanɔ yame kaka kpetsidome akpewo kafi nava yi ɖo eye wonɔ katsatsa me kpɔe ɖa elabena ɖe Mawu ya ɖe egli ɖeke mexe na mɔ ne o fiasi ya ye koe nye fiasi ya eye katsatsa mebe katsatsa na tsaka kpakple Aƒetɔ Yesu mina ne miase nutsua ŋutɔ ele kaka dzidziƒe le Canada ƒe anyigba dzi nuku gbanɛ lo ye Mawu ʋu yeƒe ŋkuwo nɛ. Kowee changed his story. His name is George Husband, and he couldn't see very well. Mawu ƒe amenuveve ebe nuku ye gbanɛ mete le enu kpɔm o woakplɔe awɔ esia kple keme ye Mawu ƒe ŋusẽ ka ŋuti le dzudoƒomɔ nyakakawo ƒe ɖoɖowo dome tɔ ɖeka me ye Mawu kasi ŋuti exɔ yeƒe dɔyɔyɔ azɔa ye ŋutɔ ate ŋu alé ʋɔtru aʋu ayi tsileƒe ayi nugodo age ɖe salon ayi teƒe sia teƒe ye ŋutɔ le kpɔ nu ele zɔ ele yi afi sia afi Mawu ye wɔe aleluya aleluya. Oso asi sɔ le fie obe asi nene ma o asi bi de nene ma o ebe amatɔn ye ekpɔe amatɔn sɔ fie ebe amatɔn ye Mawu ƒe ŋusẽ le wɔ amlimawo
nenema ke wa wɔ na o ta fiesi ya amen. I was just telling you. Meno gblɔ na mi koe In the evening, bere le fiesi eɖo yo kplɔ ame geɖe dɔnɔwo ame yiwo me gbɔgbɔvɔ le wo sɔgbɔ kpamkpamkpam eye wo nya gbɔgbɔvɔ dogo kple yeƒe nya eye wo da gbe le ame nene ŋuti o amewo katã eda gbe le wo katã yi ke dze dɔa eda gbe le wo katã ŋuti le kpekpe 19 me bena woawu nya si wo gblɔ ɖi to Yesaya nyagblɔɖila la dzi la nu bena eya ŋutɔ tsɔ míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kple míaƒe dɔlélewo ɖo eɖokui dzi amen. Ɖoƒe tɔ̃lia azɔa ema yenye ɖeɖefia Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe ɖeɖefia le míaƒe dzidzemekpɔkpɔ gbakple míaƒe kɔkɔenyenye me. Tesalonikato ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kpukpui tɔ̃lia elabena Mawu ƒe lɔlɔnu yenye sia bena ɖeɖekpɔkpɔa enye Mawu ƒe lɔlɔnu, dzidzɔkpɔkpɔ ɖe Mawu ƒe lɔlɔnu ye, dɔyɔyɔa Mawu ƒe lɔlɔnu ye, gaɖeɖea Mawu ƒe lɔlɔnu ye nakpɔ dzidzeme enu yi dzim ne la na sɔ asi o ɖe yenye Mawu ƒe lɔlɔnu kɔkɔenyenyea enye Mawu ƒe lɔlɔnu eye enu nyuie ƒomevi ɖe kpekpea asɔ asi o le agbewo me. Bere miate da le makɔmakɔ nyenye gbɔ aƒetɔa ele wɔ ge fiesi ya aƒetɔ la ŋutɔ eƒo nu eye exe fea vɔ eye nu sia nu yi ke dze be woawɔ hena Mawu ƒe lɔlɔnua Mawu ƒe lɔlɔnu ma ava me le agbo me elabena aƒetɔ la xe fea vɔ fika ne lo me be awɔe le agbo me fiesi ya ɖeɖekpɔkpɔ awɔe le agbo me gblɔ be amen gbagbe nam dɔyɔyɔ ana o gblɔ be amen me be dzidzemekpɔkpɔ le agbo me gblɔ be amen eye wo kɔkɔenyenye Mawu awɔe na o gblɔ be amen eye aƒetɔa esɔgbe na o esɔgbe ɖe ŋuti o azɔ gblɔ be aƒetɔa sɔgbe ɖe ŋuti nye azɔ gblɔ be aƒetɔa sɔgbe ɖe ŋuti nye azɔ atsɔ nu vɔ̃wo ke o atrɔ agbe o eye atrɔ wo nɔnɔme keŋkeŋkeŋkeŋ eye yayirama yi ke ne hiã le agbewo mea fiesi ya yenye fiesiwo le Yesu ƒe ŋkɔ me mía bɔbɔta ye mía nuku enu yi ne gblɔ kple wo ŋutɔ wo nu eye ne gblɔ gba kple wo nu be Yesu Kristo woe nye ɖela nye enu yi ne gblɔ kple wo ŋutɔ nu o ye ne gblɔ be Yesu yenye gaɖela nye Yesu yenye ame yi ke xɔmple Yesu yenye ame yi ke atsɔ nu vɔ̃ɖi ɖe kpekpe ɖatso le agbenye me nu vɔ̃ yiwo katã ne wɔ le agbewo me atsɔe ke wo ne le ʋue me nenema ava me na wo enumake mía ŋku ne dzi ehia le dzi be ɖe yatsɔ agbe wo sɔ de Kristo te eye ne gblɔ be o aƒetɔ me va ɖo aƒetɔ Yesu me va ɖo menye be wo lɔlɔnu na ma yenye be makpɔ ɖeɖe eye medi be lɔlɔnu ma ne va me le agbenye me pipi la fika ne lo kɔ asi dzi amen Mawu ne yra wo ya Mawu ne yra wo kaka Mawu ne yra wo teƒe sia teƒe ne le afi sia afi ne le radioa gbɔa ne le aƒe me ya ne le ʋu me ya ne le kɔdzi ya wo ya kɔ asi dzi ɖeɖekpɔkpɔ eva ɖo vɔ wo gaɖeɖe va ɖo vɔ wo tsɔtsɔke eva ɖo vɔ ne le dzidziƒe nukpɔmɔa gbɔ ya eye nenye be Mawu ƒe lɔlɔnu na ye nye be nakpɔ ɖeɖe kɔ asi dzi le afi ke ne le ɖeɖekpɔkpɔ ne sɔ asi wo fifi la afi sia afi ke ne le kɔ asi dzia wo ya kɔ asi na tso tsitre le teƒe sia teƒe ke ne le egbɔna na wo enumake ye egblɔ be atsɔe ke wo ebe melɔ̃ be mana wo ɖeɖekpɔkpɔ melɔ̃ be ne mana wo vovo eye woaŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽ me le dziƒo kɔ asi dzi eye natso mado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o fofo le wo nugbedodo la nu le wo didi nu le wo ɖoɖo nu be medi be ame aɖeke natsrɔ̃ o ne di be ame sia ame nakpɔ ɖeɖe ta metsɔ dukɔ yawo katã sɔ va nukuwo me
eyo kata le dzidzipe nukpɔmɔ dzidzipe nyasemɔadzi yo le segbenye medo gbe ɖa be wo ɖeɖekpɔkpɔ ne su wo si fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme tsɔtsɔke ne su wo dometɔ ɖe sia ɖe si vovokpɔkpɔ gaɖeɖe ne su wo dometɔ ɖe sia ɖe si avulele gbakple Mawu ɖekawɔwɔ gbakple Mawu ne su wo dometɔ ɖe sia ɖe si le Yesu ƒe ŋkɔme ɖo kpe dzi be woŋlɔ ƒe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo ɖo kpe dzi gbakple dzidzɔ xɔxɔ ƒe dzidzɔ yi ke age ɖe woƒe dzime eye agbe ƒe tɔtrɔ ne ge ɖe woƒe agbewo me akpe na wo elabena míexɔe se be ne wɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa le me ɖe ne nɔ aƒea me ɖa ne do wli gblɔ be amen. Brothers and sisters, keep on standing. Our counselors are there. Nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu wo yi kɔ asi dzi eye ne tsɔ agbo na Yesu Kristo wezɔn va Mawu fiaɖuƒe la me wezɔn ge ɖe Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ yi ke wòtsɔ na fiasi ya la me ɖeɖekpɔkpɔ sɔ asi o eye atso azɔ dzi ane zu Mawuvi Mawuvie nenye tso azɔ dzi eye teƒe sia teƒe yi ke ne lea eye ne tsɔ agbo na Yesu Kristoa Mawuviwo dziƒo do dza na wo be ne ge ɖe Mawu fiaɖuƒe la me woŋlɔ ŋkɔwo ɖi le dziƒo le tawò dziƒo gli kple dzidzɔ dɔlawo wole tso aseye le tawò le dziƒo egbea eye enu hia be nawɔ azɔa yenye be natsɔ alɔmekaƒomeviwoa eye naŋlɔ ŋkɔwo kple ekɔ yi me ne le kple wo ŋutɔ phone number wo ŋutɔ numeroa naŋlɔe atsɔ ɖo ɖa 93 04 38 38 Blasheke vɔtɔn naɖeke o kple ne blatɔn vɔnyi blatɔn vɔnyi eye nu yiwo katã adresse nu yiwo katã tso wa te ma nya tso ŋuti wo ko aŋlɔe ŋkɔ o kple phone number wa naŋlɔe aɖo ɖe 93 04 38 38 Blasheke vɔtɔn naɖeke o kple ne blatɔn vɔnyi wezɔn ge ɖe Mawu fiaɖuƒe la me wezɔn ge ɖe Mawuviwo dome wezɔn ge ɖe Mawu ƒe ƒomea me eye teƒe sia teƒe ne le afi sia afi ke ne le ye ne wɔ leke ƒe gbedodoɖa ehiã be woakpe ɖe ŋuti o eye Mawu ƒe amea ƒe dzidze nye bena yeagado gbe ɖa le tawu bena enu gãgãgãwo nava me le agbo me fiasi ya enye fiasi gãtɔ fiasi ya etowo wola hodzo fiasi ya Goliata adza anyigba ame dzɔsuma yi ke tsitre le agbo me tsitre ɖe ŋuti wa adza anyi fukpekpe mawo katã me ne toƒe gbogbo yawo va yia fiasi ya yenye yeƒe nuwu nɔvi ne mekpɔ ŋlɔŋkɔ o mekpɔ ŋlɔŋkɔ kple phone number ɖo ɖa wa nɔvi ŋlɔe ɖo ɖa tsitre azɔ elabena gamea su ne naxɔ nukunu wa dɔléle ma yi ke le ŋutilɔ mea evɔ nɛ afi sia afi yi ke ne le radioa gbɔ ne le kɔdzi ya ne le aƒe mea mi le salon ya dɔyɔyɔ sɔgbɔna na wo nakɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ asi velia da ɖe ɖokuiwo dzi afi ke dɔlélia le eyi ke míagblɔ amen mamlɛtɔa yegɔnye bena alea wòanɔ eye alea wòava me na wo eye ava me na wo nenema tututu asi ɖeka ne yi dzi eye ɖeka anɔ afi ke dɔlélia le na wo fofo le Yesu ƒe ŋkɔme mɔnukpɔkpɔ ŋuti kɔkɔetɔ ka nye sia o bena míanye bena míaƒe dɔyɔyɔ yenye wò lɔlɔnu eye wò lɔlɔnua naɖeke matsitre ŋuti kpɔ gbeɖe o
ne wo ne gblɔ be la ame aɖeke mate ma gblɔ be o eya ta meva le ame sia ame ta ame sia ame yiwo katã le radio gbɔ ame yiwo katã wole kpɔ mi le dzidzipe nukpɔmɔ dzi le dzidzipe nyasemɔ dzi aƒetɔ me do gbe ɖa bena dɔyɔyɔ ma be gaɖeɖe ma yi ke nye wo lɔlɔnu wɔe azɔ na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu tete ma fibro ma alele ma yi ke le teƒe ma me de se be do le Yesu ƒe ŋkɔ me. Cancer ƒu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Abi le dɔ me xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aɖaʋadɔ aɖaʋagbɔgbɔ me de se na wo gbɔgbɔ vɔ aɖaʋa ƒe gbɔgbɔ vɔ ma dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne kpɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Anɔ tru nu ʋu le trua ʋu ne ɖo aɖura ʋu le xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Vevesese le wo ƒuwo me vevesese le tsaƒetsaƒe wo tsaƒetsaƒe via me xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe le ŋutilãwo me tso dzodowo me kaka sɔ yi ɖe apɔgɔ me. Mawu ƒe asi kantiwo fifi la. Wo yi ke le segbenye le radioa dzi, wo yi ke le kɔa dzi, wo yi ke le eʋua me, wo yi ke le salon, wo yi ke le kaka dzidziƒe teƒe ɖe xɔ dɔyɔyɔ wa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Wo yi ke le ame yiwo katã le dzidziƒe yiwo le segbenye le dzidziƒe nuseƒomɔwo dzi medɔ Mawu ƒe ŋusẽ ɖo ɖa gbɔ o Mawu ƒe ŋusẽ ne de gbɔ o le teƒe sia teƒe ke ne le ame yiwo katã le hame me ame yiwo katã le tsɔtsikpa me ame yiwo katã le teƒe sia teƒe xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ na be ɖeɖefia wo ŋusẽ ƒe ɖeɖefia ne va me le teƒe sia teƒe wo ŋusẽ ne wɔ dɔ le teƒe sia teƒe na be dɔyɔyɔ ne va me le teƒe sia teƒe nukunu ne va me le afi sia afi akpe na wo aƒetɔ elabena le wɔe akpe le Yesu ƒe ŋkɔ me ye me do gbe ɖa le. Amen. Eva me na o. Enu yi mete wɔna tsã wɛ elabena nukunu wa sɔgbe na vɔ esɔgbe wɛ do ɖokuiwo kpɔ wo nukunua etsɔ ɖe gbɔ o eva ɖo na o nukunu eva ɖo vɔ do ɖokuiwo kpɔ ele be na do ɖokuiwo kpɔ azɔ. Ewo ikplibɔ tsã tite tso nazɔn susu me ƒe dɔléle ma yi ke le teƒe ma wohua dogo dɔléle ma dogo eye ne ke ɖe ŋutia ye ma nasɔ alɔme kaƒomɔvi wa eye nayɔ blasieke vɔtɔn naɖeke wo kple ne blatɔn vɔnyi egbe koe nye gbe. Egbe nye gbe na mfiasi ya ye koe nye tɔnye ye aƒetɔ la eyɔ dɔ o aƒetɔ la ehaya o eda gbe le ŋuti o dɔléle ma megale me o etoku na measa ponpone ne le ponponea asi eye ye ŋutɔ aɖo ŋuti na o eye nayɔ eye naɖi ɖase yɔ blasieke vɔtɔn naɖeke wo kple ne blatɔn vɔnyi ɖase ɖiɖi le nume na wo lo ɖase ɖiɖi le nume na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ƒe tsidzadza nukunu ƒe tsidzadza ye dza nukunu ƒe tsidza ɖe dziwo nukunu ƒe tsiadza ɖe dziwo vɔ etsi aƒo vɔ nukunu ƒe tsi aƒo eye mate ma gblɔ be nukunu mele ye ŋuti o nukunu kanti o Mawu ƒe tsidzadza edza ɖe dziwo eye nukunua ele agbo me aƒetɔ ayɔ dɔ na wo aƒetɔ atu ka wo naɖe dzɔ le agbo me naɖe va me le agbo me Mawu ne yra wo kaka mi le lalawom
mile te non kpɔ o yɔ eye nadi dase akɔ mawu ƒe ŋkɔŋti akafu mawu elabena aƒetɔa ewɔe na o nukunu yi ke ta ɖe agboa ŋutia woble ta ɖe ŋuti wòvɔ nukunua edzi o kaka kpɔ o eye aƒetɔa yɔ dɔ o tso eye nazɔ azɔli le kplibɔ ya tsitre zɔn do ɖokuiwo kpɔ eto eku na mea ponpone asi eye amea tsi abadzi dɔléle ble da ɖea tso elabena mawu ƒe nusia srɛ kpɔ aƒetɔ la yɔ dɔe. We are going online now for testimonies. The rain will not take your miracle away. I said the rain will not take my miracle away. We are celebrating great things that the Lord is doing. We are receiving great testimonies of supernatural miele deliverance dzidzɔ from kpɔm all ɖe over nu the gãwo globe. siwo mawo wɔ Our ta start tonight eye with ezãyame hã miagase ɖeke be ɖaseɖiɖiwo katã siwo tso teƒe dzidziwo ke according to this writer, said that the eye flood tsɔku was ɖe healed tako of dimness ɖeke of be the sight due to nukunu glaucoma, siawo la and tonight míase wo ɖe kame we see eye our mía healing nɔvi sia to eɖo heal do aɖe si woyɔna be whatever is done. She glokoma can see si nɔna properly. ŋku dzi ŋkudo aɖe si woyɔ be Indeed, glokom God is eye doing ŋku sia great things. mawu As ɖe this eye mawu yɔ testimony dɔe is coming evɔ from keŋkeŋ Gbagada, Lagos, Mba eye Kelechi ɖaseɖiɖi is bubu si ne testifying tso of how Gbagada tso God Lagos healed eye him mía nɔvi because sia he le has been suffering ɖaseɖim from tso kuro ale si inability to mawu read and yɔ dɔe assimilate very well. tso ale si But after wòɖoa nu this eye morning nu sia message by mede our Father in the adzigbɔ Lord, ede adzigbɔ we nɛ discovered eye he nu sia could megena ɖe read dɔme and nɛ nyuie o assimilate without azɔ la stress ate or aɖu burden. nu nyuie Praise the eye Lord. And I will take you to wòage ɖe me Calabar nɛ for nyuie a testimony of wondrous míayi things that the Kalaba Lord is azɔ doing there. míakpɔ nu Calabar, nyuiwo si mawu coming le up wɔwɔm le now. afi ma. Praise the Lord. Kafukafu na mawu I am Omiyan Stella of ŋkɔnye nye Omenya Stella Calabar region, Cross River State. eye metso Kalaba be nutome. Richly blessed by God. Mawu yiram geɖe nye menya le si magblɔ ŋutɔ gɔ hã kafukafu na Yehowa ƒe ŋkɔ. It first happened in the Abeokuta crusade. Abiokota ƒe takpekpe si wowɔa My Christian life has hafi ne woawɔ takpekpe ma nye xɔseme ƒe agbea ŋutɔa meyina nyuie o madze anyi eye matsitre madze anyi matsitre azɔ la o mele gbe dom ɖa nyuie mele dzo me azɔ hafi mava nya nu sia ɖeko vava me alea leleke be takpekpe mea me dzidzɔ wònye nam eye medo gbe ɖa mebia mawu bena ne mawu ne nam dzo ne dzo ne ge ɖe menye le nye takpekpe nye mawu subɔsubɔ me eye hafi ne takpekpe ne wòava dze gɔmea mawu ŋutɔ trɔ nye subɔsubɔ azɔ eye azɔa nye menya le si maɖe gblɔ na mi o la mia ŋutɔ miase me bena be o mawu ƒe gbɔgbɔ le ye me eye azɔa ye ŋutɔ ye kpɔ bena mawu ƒe gbɔgbɔ le ye me eye le dzo me azɔ evelia nu si ne dzɔ nye be hafi ne woawɔ Kalaba be takpekpea been for 2 years now has been really bad. No, I'll start before you know it. I don't just know what will happen. I'll lost the capital. I'll lost. nye menya nu le si nua dzɔ ɖo gakea medze adzɔ ɖe gɔme eye mawu na enu ka va dzɔ eye be nye ga va vɔ kekeŋ eye nye menya le si nua dzɔ ɖo eye meɖe ati nuwo katã gake takpekpea megbea nye ŋutɔ medzi ma gblɔe kpakple nye ŋutɔ ŋuti la katã medo gbe ɖa mawu nena be magatrɔ adze adzɔa gɔme eye kɔsiɖa si ne kplɔ takpekpea ƒe kɔsiɖa ɖoa mawu kpe ɖe ye ŋuti eye ye dze adzɔa gɔme gake ye menya le si nua dzɔ ɖo lo mawu na bena enuwo nyɔ enuwo dze dzi nyuie amewo le yeƒe nu siwo le sasama mawo amewo le ye dɔm eye eƒe ve kple ƒe etɔ̃ nye sia ye esi dze adzɔa gɔme eye ye meto numetoto siawo ƒomeviwo kpɔ eye enu tɔlia nye be nka nane nɔ ye be dziƒoƒua nɔ ye vem ale gbegbe eye le takpekpe ya mea ye nɔ gbe dom ɖa geɖe eye esi mawu va mea do gbe ɖa me vɔa vevesesea vɔ keŋkeŋkeŋ eye ye megale vevesese sia sem ko
Praise the Lord. My name is Gideon Ayo. I'm a member of the Nkonyenye Gideon Ayo. Praise the Lord. Kafu na mau. Majima dakpe na mau da nusi mau wonam ta. Efe de kawenye siya. Out with friends, having some fun with friends. So that night I went to bed to sleep. Something happened. Ye tok pa kle ye honlon eye ye va yidam la nye zame. I woke up at night. Ye va fon zame titina. Came to me. I was scared. I was thinking I was going to die. I had to call my mom here in Calabar. Na neva jode je de ko la be na ye ya kuema. Eye ye no ye tona ye no be na be aw ye le vonga ke o si be ya ku. Ye bena mau ye no ne de kukuna ye mau be la bena ye mo na ne kasi ye nouveau ye maji be aku tuna ye no bena be ye le vovo ma le gwe ma tia dalon ye manya le si wa ba ha be na be dalon ye nguva ke ye va fon ye manya le si le ke be se la ma va jo. The feeling came back. Hafine takpo emia ba takpo ya gomean enu sesela mesia gava vake tuna ma no bena ye no ne dogbeda no bena be akpena ma bena be nu sia gava na ole yi sia me la bena takpo aje gome nkeke gbantoa nu galeji nke filagbe mama me na mia kasi afisi le mia nu afisi no le mia omle ye kasi do kunchi ye dog esi mama me dog bravo ye kpo le ke be se la masia si ne glo na be yakua magaliko vo kankan si ya pa me So during that period of night, I slept like a baby. ye dog bera zam ye dan lo zama me filagbe zama me na ne kama jorejo ye jibena ba mesia me ne kpere nchi me akafu Yehowa fonko. And now we'll take you to Lagos State. Azomia yi Lagos nimia se da seridio la fima. I am Sister Oke Florence. By the grace of God, Kafu na ma unko yenye Florence. District Ejego Group, Lagos State, Nigeria. I want to appreciate the name of the Lord. Majima kafu Yehowa fonko de nunyo kata si wona epesi neva ya. Allo leti si neva ya fata ko si o wam. Me nova sem consider do nya sia me buibe na be allo me susu be de ko nya dosi o me le be bebe se o nya me noati kado to yi maudia ye wo do chokuro ro kwinchi chokuro atika ti donchi ye kafu Yehowa penko ela bana. Last global crusade, I couldn't make it to the location very close to my house. So I closed from the shop and I went true voici officier sans la va yide officier on le ta ko Roma. I was hearing pastor's voice. Ye me no kam ya lu ga ka ye le ta ko sem do da officier ta ko ma ye va zon yi film viere ye chora film si mo ba me no gbedom da happy wa de amamla ye no gbedom da. And so after the prayer, si mo ba me dogbeda vo nya hamel le gbedom da zon I've not been able to pray like that. ye kwa consider nyo si ye me ga le gbedom da ba le si dogbeda ye dogbeda ye le ke ba se o si no le ye pe la me ya o kata o jo ya ye nye ba se sa pa nu ye ko ye pe nu ko no alo ka tutu blibo ka funa Yehowa fanko den We are celebrating greatness. miel mau pe ganyenyo kafum alo subom miatra ameya ponucho Germany alo Germany nyigbaji ebe cho sineva ya dia relati adelia dia ye no afiade ye sere ka bata kpekpe si ape maunya de le kame And it got the role. And right now he's in Germany
doing his PhD research program there in PhD hardware project research. Now, he got to a stage in his research, according to him, for the past 6 months. He has prayed, he has consulted, but all to no avail. But during this ongoing global crusade, si o le ta kpekpe ya o ma zon chokure ya benya si o glontia ebena ye pe ku yo kata ye kplova ye chova ma open kuma si ma ba globa mia dasi la fisi le mia vema le kebe nu si o kata ma tome la ye cho ye pa si dade. He laid his hand upon it, and after the prayer, he went to sleep. But then he got an inspiration. Akota di ye dogbeda ye gbedora megba ye ida mlani the miracle happened, and for the ye va do si bena ba nukunu ava menai to complete the process for the AI inference on the hardware. Indeed, our God is faithful. Ebe miama wa miaba ma wa ele nu tepe wom mia trova fisi ole ta kwa o male azon kafu na mawo mi doji jordan nu so kata mawo le rom na mi bibla bena le lo kata ma mia kafu ye ho apenko azon la mia titre de ju eye mia dogbeda eye mia dakpe na mawo de ya yira kata si o namita mia dakpe na mawo de nu so kata o chonamita da eti jaja ya jira ba ti ta si na jada miaji mia do ye ho apenko de ji oh mia fofo ti na ji po kafu anye wo nko mi dakpe na de nu so kata na wota mia pe ya yira si o na ja abati jaja de miaji ya mi do joronchi apofo mi dakpe na de zayata mi dakpe na de nu nyu kata si na cho dudu de miaji mi do gbara ba le ka ba eti jaja le nti la ma ne gade me mia me le gbogbo me kwaji han le yesu pen comme gan anye mia ba nukuno mi maten akla nu si o wo me lo mi dakpe na apoto kafu aje na wonko o de kato kwa nti ko kwe o de kato kwa nye bubu o de kato kwa nye kafu o de kato kwa nye ganyenye cho mavome ide mavome le yesu pen kwaji ye mi to gbera le amen ne va menao chonji mea mia dogo alo bobo mau pa mokata mau pa dolo kata a bobo gande abala si o le me van kokoko cho ta pe pa goma jejene mau ne irami. Your family tonight, the will of God, and any negative will not be done in your life. His will is for your joy, for your happiness, for your protection, for your healing, for your deliverance, and then eventually, after he has blessed you on earth, he will take you to heaven.